kadi, asika timang parparagsak iti lubong ko, Jojo. Sipod na adanta iti relasyon, makuna ka na panasak man ang tinagragsak. Kunak namin no kanibusana ng tilubong ko, iti sininaanak ti mo na nobyok. Ang, saan gayam? Naragsakak man, tas sika tinagbali na kaya na ko. Awan ikari ko ken ka. Amay saglang ken nga ro daman nalon. Kemura no kasta, inayat naklata. Sana kinabak ng tipagrukudan ti panagayat ko, Jojo. Tinapatag, ay ayatan nakmat iti napudno, kas iti panagayat ko kan ka. Agyaman ak no kasta, Aisel. Amom, adamat madlaw ko kaninanang mo. Anya na ita, Aisel? Kasla, di na kaya taparakan ka. Ha? Saan mo napapansinan ni nanang? Kasdya talaga tugali na. Sana bale, tasan mo't ngay suti ka din nam. Siyak matsan ka din. Sa bagay matkit di tinapatag, agin inayat ta, Jojo. Husto ka, Aisel. Oy, Jojo. Oh, mawag ka di man nanang. Nadlaw ko kay kasla kursunada na kanisiling. Ha? Apay no armo mo na nakaw. Anya? Kasano ko mga aramat? Katnobya ko na Aisel nanang. Ay ka sinaamon Day talaang Anya ngay kumati maganap mo kani Aisel. Ka pada tayo mag nga agkarkarabot iti dagat. Idintutan ni Silain. Adda mabalin na nangataw ti posisyon na iti bangkaw a pagtrab-trabahuan na. Oo, oray pa inana. Anda nga ruten nobya. Iturundak pa lang matngagaram iti sa bale. Ay, di ka man nagbalin amaag, Jojo. Anya ngay kuma, di masakbayam iti dayjay nga Aisel. Armom kitday ni Silain. Ha? No kunak nga armam. Sika mo lang ti agnamay no tong palam ti bagbagak. Ninamang mo. No kayat mo nasaya at kakanyak. Agtungpal ka nga raw ti kayat kaw. No bilang tarong magnisilin. Kaya tinangatamay. Ay na, iso lang nga rodan ti mangipakpakita iti motibo kain ka. Di may aw-awisan na kapay. Magatender kayaw iti partay. Anya ngay kumati kayat asawan day ta. Nagadudi ta ti mabalin na nga awisan. Agam, apay asikapay laeng ngay. Madlaw mo ta kursunada na kalaunay. Isu nga armo mo na nakaw. Nanang. Basta armom ni Silain. Ta isu ti kayat kaw aparakin ka. Iso ti kayat ko nga agbalin manugag. Nawatam. Nanang. Ay di ka nakit kay pagsaya at mo lang ti bagbaga kunak manay. Agyaman na, tapinatgam tikit daw ko. Akadwain nak nga aginom dito'y, Jojo. Kunak no din akong patgan. Yamin, pinagkit-kitan nakmat ngamin, idi inawis ka adumar ay idi party. Kuha silin. Among gatin mo, apay pinatjaktikit daw mo ita. Apay, Jojo, ha? Gaputa, agaya taon gan ka, silin. Talaga? Amom ka di, nabayagan nga urayot nga ipagamday ta. Lukas ta, kaya't nakadingat silin. Wen, kinabudno na. Nabayagan a kursunada ka. Nga, kasanungay, kat adamot nga min kayan ayat mo. Ay ko, sinina ako na Aisel para kin ka silin. Abay so, Jojo. Well, namiris ko mamin. Asigagayam tayo ayatag. Sangkit nga ni Aisel. Kasta nga ruwan. Sinaamon ni Aisel. Iti kasta, agbalin mo tin alikal ti relasyon ta. Kamaudyanan na. Makapalasak madlaangan ka ni Aisel. Inagaw na kanyak idi ti pwesto kas first honor idi high school kami.
Kasta unay sakit tinaka manariknak idi. Urian niya ti aramidak. Polos at jak maatiw. Siya kakanayon ti first honor iti elementary kami. Ngam iti nag-high school kami. Inagaw na kanyak ti pwesto. Ha! Agbalaw tulangan enton sinaanan ni Jojo. Ngamin, siya ti pinili ni Jojo. Ay, Sheila na. Umuna ako ni Jetalong. Ibalunan naktulangan. Huwag tatang, sana bale, dandanin maluto to'y lutlutwag. Pasensya ka na anak ko ha. Nuwaging gaita, sa anak-anak ka urnong iti busbusim ko mga agadan. Mumay, anay lumlum tayo iti utang, kapo iti panagpaagas de dinanang mo. Mawatan kayo matatang. Di kay katiagdanan, tanaawat ko ti sitwasyon tayo. Ay na, agyaman ak numaawata manakaw. Unay kayo lakit bilaya tatang. Saan kumaday tati pagparikutan niyo? Ayos lang mat kanyak. Alagaruday nalakaw. Umuna ako ni Jatalaw. Sumarunukan taon. Sige tatang, sumaruno ak matlang nga dagos. Imbag man ta nakapasyar ka, Jojo. Nabayag asan kan ngayong imay dito'y balay ah. Masensya ka na, Isa. Imayak, taanda ko man napatig nga ibagak. Anya day ta, Jojo? Kuha, Isa. Sabay ko ma, sanyag sakit tinakam mo. Sabay ko ma, maawatan nak. Ha? Ni, apay nga minaya. Anya di ko na mga ibagam. Isa, kahit kunti makiwin na suwaskan ka. Anya? Ang apay. Adda ka din na aramid ko abasol, Jojo. Awan na, Isa, awan. Awan ti basol mo. Apay nga rot akayat mong ti makisina kanyak. Hindi anya aga po. Pasensya ka na. Aton sa bali nga ayatag. Anya? Nagdaras matan ti panangisukat mo kanyak, Jojo. Pakawanan ako ma, Aisel. Nagpalinang lang ang lapudno iti marikrik-nak. Asino ti babae nga nangisukat ang kanyak? Ni Silin. Anya, ni Celine, abatch ko idi high school. Kasta ka di. Wan, sabay ko matamawatan nak. Sura talaga, Aisel. Apay anaramid nak ngayon sukat ken ko na. Apay, Jojo. Igapo tayo isuti nakarig na kitipod na palagayat. Anya, awanan kay tiba. Ang kayo. Aisel, pakawanan na ko nga. Yung saan nagbali ito panunok ko. Ni Silin itante sana si ka. Alala. Gusto na itan na panagsangsangit mo, anak ko. Sa narumbang asangitam na dyan, klase alalaki. Nagsakit, tatang. Nagsakit na panunutan na naglaka lang ti panangisina ni Jojo kanyak. Wanan bain na dyan lalaki. Wala lalaki ito lumapagdalagan. Sa magayam. Ay, jakla ni namnama akas day gayam tiyaramidin na king ka. Sa lawasa wala lalaki. Nagkaripay kanyak. At di na kanto pasakitan. Ngam ubaw magayam lagi ti karina. Uray gumama no sa nakarupa chaske. Tsaka mono ka sa no malipatak na ito yapan nakapasakit ko, tatang. Eh, naanak ko. Mariknak. Di marikritnam. Igam, rumbag lang lumaban ka. Di mo ipalubaw nga bakit nakatisakit tinakam marikritnam ita. Tatang. Anak, di mo rin pangasangitan ti kasi klase di lalaki. Ipakitam kinkwala. Asaan lang nga iso ti lalaki dito lubaw. Hey, surungkol. Sa
Kanino tayong tinalaing anak mo dati? Nagkuyog da kan ni si Len. Apay ka day, Mario. Na, tadamagang pailaing no abay. Kahit ko makasalita, kapoy tinarabid na itanak ko. Anya? Ay, saan ka kumanda makibiyang pay? No talaga nga'y ayatan ti anak mo, ti anak ko. Baybay adnan, no anyat ti pagragsakan jay anak ko. Ngamen, nasaysaya at tutibiyag ti anak ko, no ni si Lane ti masawa na. No kasta, dahi ti makagapaw, no apay nga insukat na ti anak ko. Kay, anya pa'y kumangay. He, rupat kwarta kayo gayam nga gina. Ay, Mariaw, ah? Awan karbengam amang ibaga iti kasta kada kami. Bunyo, Mike. Insukat na ti anak ko, gapulang iti kwarta. He, nagpadaan nyo nga gina. Ay. No awanan tinapatag nga ibagam, pumanaw kan. Ala. Pumanaw kan, Mariaw. Panaw! Apay anapan kayo pailang ijabalay da Jojo, tatang. Uy na, takayat ko kumama kasaw. Nung di mo inanak tinakasaw. Anya nga itinbagbagan ni nana nati, tatang. He, may samay tayo dyan, bakitan. Konsinti daw. Ni, apay mo tanak kunayo ti kasta, tatang. Baybay akalong ti anak na. Saan kumakanong agsakit tinakim mo? Talasay-saya at ti kasasaad ni Judo, no ni Silen ti maasawa na. No kasta. Gapugayam iti kinabak ng ni Silin. Iso nga insukat nakkan ko, ana. Kunyabay nga, talaga kastan anak ko. Napimpintas ka no, tagbalin akasasaad da dya a Jojo iti din na ni Silen. Iso nga di mo kanong riribukan pa itibiyag da, anak ko. Kasta timbaga dya bakal. Naragsak ka din, anangagaw iti boyfriend ko. Ha, Silin? Inagaw? Akasmat iti panangagaw mo kanyak. Idi iti kina first honor ko. Idi at datayon iti high school. Saan ko nabasol? No siya kung tinag first honor, edi high school tayo. Pues, saan ko matinabasol? Numas ay ayaten na ko ni Jojo ngam iti sika. Mas ay ayatan. Dahil taka di timbaganakan ka. Wano, mas inayat na ka, gaputabak nang ka. Kan ada na talgad at trabaho. Anya? Dahil tatipod no Silin. Isungawan karbangam amang ibaga nga ay ayatan na ka ni Jojo. Ngamin, tila ang kwartam tinapatagkan ko na. Awanan ka itibain? Ibabawin timbagam! Awan karbangam amang sipat kan. Ayop ka? Sala nga may sa ti aldaw, ha? At dantulaang aldaw mo kanyak ay sel! Ha! Tandaan ang dayta! Dituyak pailangang palabas iti oras. Nagpinta sa buybuyan ti danong mga gayayos iti karayan. Makapalag-an iti rikna. Iyanod magtanti danong ti sakit amarikrik-nak ita. Nagsakit. Apayasyak pa'y tinakapasamakat ti kastoy. Awan ka din ti karbangak nga gragsak itinagan niya yan. Saan mo nga ramitan ti kasta? Bastos ka! Apay ngay narapot na ka! Sorry, miss. Kunak namin no kahit mo titumbak manibo dito rang tay. Kapoy ti panagpukaw mo. Kayat ko na nga erwar ti sakit tinakap amarikrik na. Ngam, awan planok nga pakamatay. Pasensya ka na, miss. Narakop ka mo din. Ayun gayam. Siya gayam ni Ramil. Siyak ba't ni Aisel? Apay. Anya nga minti problema. Apay ako na mga dasakit tinagam amarikrik nam. Mabaling ka di amamuan.
Kaputain sukat nak ti boyfriend ko. Anya? Ay sos, iti day ta kinapintas mo. Insukat na ka tinubyong? Insukat na kay tibak na. Kan adda na talgad at trabaho na babae. Basta ka di. Sa bala talaga ti maaramidan ti kwarta niya. Ah, Sa bagay, kwarta day ta. kahit mo asawan, isumat ti aramida may tikayan ayat mo. No makabirok kamat, itinabakbak na. Itan niya kumagapungay. Naibagak lang siguro ti kasjay. Kaputaura siya. Insukat nakmat ti girlfriend ko iti baknang. Ngam sana nagsakit tinagam ko. Kaputa sana rumbang akailalaan ti babaya kasjay. Ket rumbang akas tamot ti panunutang. Imbag ka pa'y takas na ti kapanunutang. Ngam siya, sa nagsakit din akam ko iti inanamit kanyak na iti alalagi. Inayat ko ti awanan bayin. Ngam naglaka lang ti panangisukat na kanyak. Lipado mo beta na pasamakin ka. Aywan, sa dino ti balayo. Itulod ka nga gawid. Isanan, kapalak ti agawid na si Ishak. Itulod ka, miss. Ang mga lumakasalaw ka pa iti san anasaya at ti panunot na ditadalan. Katanya pitaramidan dagan ka. Mala, umay ka na isel. Itulod ka ni Jabalayo. Naggapgapwam anak daw. Kas tauna ada nagkuking ka. Kinasino na takadwam. Oh, siyak ni Ramil, tata. Intulod ko lang tanak yung. Agyaman nak baraw. Ako na nyaman na, tata. Sige, pagpakadak mo din. Aisel, mapana ko. Sige baraw. Kit ulitek man hindi agyaman Sige, tata. Baliwak tulangan ti maya pasyar. Sige. Makamu ka nga rudan baraw. Aisel, patuloy ang naroon, ha? Agyaman akmanan iti panangitulod mo kanyak Ramil ha. Agan anad ka kumay ti dalan mo. Anya pa'y laang ti aramidem ngay Jojo. Ibagamon iti kaayan ayat mo, tagkalay sa kayon. Narigatay na mga no mapaluspo sampay. Sayang bay. Un ka dinana. Saan kayo matanagan? Tasyat di makam mo. Di ka kapoy-kapoy kunak manayin Jojo. Yung, nanang, amuyo ka di. Day, anya. Kasalama kong konsensya. Na, anya ko mati baka konsensya amay. Damag ko asangit ka nun na Aisel. Kapoy dinaramig ko ginkwana. Hay, saan man adagiti awanan ka iskan na abanag ti pagproblema am Jojo. Ti kasaryo ken ni silen ti asikaswam. Nanang, kasano nga iti kastusin minto nagkasar kami. Ayawan parikot iti dayta kunak nga ruday. Tumulong nga iti magastaws. Uray ipaparti kami no natarakin ko ababoy. Basta maasawam ni silen. Nawatam. Sweetheart, kahit kung agkalaysata ko man. Kas laggaganat ka ngagkalay sa taas, sweetheart. Diyan kami kahit maagaw da kapay kanyak sa bali tao. Iso na sa siyat lang, agkalaysata. Hadakin ka Ngam, kasano nga rod nga iti bang gastos iti panagkasarta. Ay, pagtutulungan tayo, sweetheart. Tumulong ka nun ni nanang. Ipaparti na ka no amin at arakan na baboy. Okay, sige nga rod. Umanugot ha nga kalaysatan, sweetheart. Oh, agyaman akselin. Nasayaat may. Nagpasyar ka man rin baraw. Tata, umay kuman man ang pasyaran ni Aisel. Mabiglaan nga raw. Tayabak na Aisel baraw. Sige, tata. Kitagyaman na ka. Baraw. Oh, happy ka di, tata. Mabaling ka di tagdamagin ka. Anya dito, tata? Armam ka di anak ka. Ha? Ay ko. No bilang tarmag, tata. Adda ka di pan nakabalin na. No siya, awan parikot iti dahi tabaraw. Jak kaya't apasakitam ti anak ka. Amom masiguro tinaglabasan na. San kaya madanagan, tata? Jak aramidon ti inaramid ti kaayan ayat na.
Kaputa, napadasak mo't kan tinaglabasan ni Aisel, tata. Sapay ko mga raw, Ramil ba raw? Sapay ko dadi mong tupaldaangan, danak daw. Aisel, musta kan? Okay aklang, Matramil. Nasayat mo't lorno kasta. Kahit kadya sa unday ta, nakailiw-liwag kan? Naskan lang alimati ka ni Jojo. Ngamin, umadanin ti panagkalay sada iti nangisukatan na kanya. Aisel, amom ka di. Adamo ka pa lang ang makita. Nakarik na ako niti panagayat kan ka. Ha? Sabay ko Tagkan iti gundaway amang ipakita na pudnuak iti tarigagay ko ken ka. Ikan na kumapay iti nananay a panawan, Ramil. Amumat, loan niya tinaglabasak. Awan parikot iti dayta, Aisel. Sa anak matkat nga kapapura. At dahak lang dito'y amang ururay ken ka. Itangal daw ti kasarda Jojo kan sili. Kaslamabarihat ti barukong ko. Kunaglakit din no ni Jojo ti lalaki ang matakunay-nay ko agigat tong palpiyag. Saan matgayam? Kas iti umunang hayat ko. Lino ko naklangan. Inayat ko iti kastaunay ni Jojo. Apay kasto'y tinagpanagan ti ayan-ayat mi. Apay kas jayla ang kalakagan ko na tinangisukat kanyak. Kasano ka malipatan ni Jojo? Anya ti rumbang haramidak, Diyos ko. Tulungan na ko, Iti kasta. Daras ti panakalipat ko ka ni Jojo. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Anya ti rumbang haramida, Diyos ko. Tulungan na ko, Iti kasta. Daras ko malipatan ni Jojo. Saan mo ko mga ipalubos nga agladladingit aklatan? Ni Jojo ti rason anak kabangon nak. Iti panagladladingit ko iti damo ngayat ko. Nga pagladingitan nak matlagayam. Nagsakit. Ngamnas kan nga aklo na kunti amin. Katlipatak matan ni Jojo. Ita tanalpasan ti kasaryaw. Sa dino nga iti pagnaidan yaw. Sa dino pa'y kumangay, nanang. Kat iti balay ko, Alangan mo't nga dito'y balay yo. Ha? Ay, umukidi Ay, nagdamagak lang, may tanak ko. Sana narumba nga damagan nyo pa'y dayta, nanang. Adamat siguro panunot yo? Alangan mo't nga dito'y balay yo, ti pagnaidan mi. Kat nakabasbasit. Hay, tsak lakit di makagaraw dito'y. Matayak no siya ti agnaid dito'y balay yo. Ha? Sa nabali nanang. Taka na yun nagtumot yung may pumasyal dito balay. Depende dayta, no palubusan ka, Jojo. Ah, Ha? Na,
Anya ti kaya mo asawan si Lane anak ko. Ada ka da kayon? No anya ti panagawat yu itimpakak nanang. Ha? Ola. Alaam amin na nakagawaam, Chocho. Agawit ka ni Chibalay ko. Kunaklakit din no isurot na ti asawam a makipagnaid ijay balay na agam sa amugayam anak ko. Ano sa inyo lahat ng tagmay-may sa diti balay tayo, nanang? Sana balik. Takanawin kayo mo't nga may sarungkaran. Malaa. Di napatag. Baknang tinasawam. Sumaya mo siguro ti biyag mo anak ko. Nanang, Apay no kasaritam ti asawam. Ta umayak mo't makipagnaid ijay balay na anak ko. ha? Ay, mabayinak mo't kinisilin, nana. Amuyo mo't nga iso timang pakpakan kanyak. Iso amin tagas-gasto si Jebalay. Kasta aya. O nanang, iso pasensya kayo pa ilang nga. Sana bali, takanayin kayo mo't apasyaran dito. Kastam ka dilatan anak ka. Kanayon anaunag ti pampanunutay. Diyak mo, tatang. Ngam, apay nga tamarigata na ka makalipat. Anak, pangaasin talipati mo ni Jujaw. Siguro, nakaragragsak itay ti sidong ti asawa na. Ay na, saan man gamin adagita ti pampanunutay? Uray diyak kayat apanunutan, tatang. Ngam isulat tamat ti sumrag iti panunot ko. Diyak maliklikan na panunutan ni Jojo, tatang. Rumbang na lang alipata mo ni Jojo, anak. Iliw-liwag mo tinapasamaking ka. San nasaya at ani Jojo latan ti pampanunutay? Tatang, Tinasaya at nagbirok kay ti pagbisyam. Iti kasta, saan nga iso ti pampanunutan? Makapadakis king ka ti kasta anak ka. Awan tinasaya at nga ipaay ti karayon apa nagpampanunod mo. Ay, sir, kumusta ka? okay aklang, Metramil. Kumusta kayo mo't tanti panagayat nga idartarira ko ken ka? Makatawanan nga gar-arama ken ka. Kwa, Ramil. Di mo ibaga. Ani pa ilang Jojo tilinaon tapuso maging gayta. Awanan ti mariknak apanagayat ka ni Jojo. Ay, sel, Ngamin, si kaitan ti ay ayatag. ha? Agpaiso ay, sel? Wen, Ramil, agayatak matungkan ka. Nagyaman na kay sel. Kamaudyanan na. Nasumpadan mo't lang tinabayagan ni karkararag ko. Oh, ikarik, di kang tupaldaangan ay, sel. Sapay lang ko, ma. Tasan mo nga ramidan kanyak tinaramid ni Jojo. Santo Apolos ay, sel. Ikarik day tayo tibatog ka langit. Anya nga tanong kalaysatan. Sigurado ka, Ramil? Wen, awanin ti rason. Tapno ibayag tapay. At datan ito umno nga edad. Isungag kalaysatan ay, sel. Itigas na, makabukal tamutan iti pamilyata. Ay na, kablaawan kayo anak ka. Nagyaman kami, tatang. Agyaman kami, tatang. Ay, sabay ko ma. Tanaragsak ti panagdinayo nga kasawa. Ramil balap. Sikan ti magkamoy tanak ko ha. Sabay lang ko matayatam itinapod nun ni Aisel. Itatanalpasan ti kasarta, Hazel. Sa dino nga, iti kahit mo apagyananta. Diyak kaya't apanawan ni tatang Ramil. Numabalin, dito'y talat ako mabalay ngagnaan. Kaasimat ngamin ni tatang no panawan tang agmay-may sa dito'y. Katuan na, awan pare ko titi day ta kanyak. Sikat ti matungpal, Hazel. Agyaman na ka, tao manugot kay iti kayat ko. Kasta ti panagayat ko ken ka, Hazel. Uray dito'y tan ngagtalon. Nalawa mo ti sanik ko ni tatang. Sana pa ikit din nakabalan amulaan amin ti dagana. Datan ati mangmula. Ay katuan na. Kahit kung agtara ka na tagduduma ating ngwen. Katwan adakan ka dahi talakay. Uray syakmat.
Kaya't kumatiag tarakan iti baboy. Wala. Pag tinulungan ta bakit? Iti kasta, rumang ay tibiyag ta. Ay, kastoy ka dilat ng tibiyag ta, Jojo? Ne, anya di ka masawan, Celine. Awan ka ti plano nga biro kiti trabaho? Ay kwa, Celine, pasensya ka na. Mawang magamin lalpas ko ako rusaw. Isa marigata na kang biro kiti trabaho. Iso kinayat nak. Gaputaan mom abak na nga. Kasta ka di? Ha, ne. Anya ka din dahi tangay pagbaga. Pudno mo, saan ka di? Ngam ti kinagpaiso na. Ni pailaeng ay sel ti adda di ta pusom. Sana puno dahi ta, Celine. Agasawa ta lang harudan. Sikat ay atak. Saan ka na makapaglibak? Iso a pinili na. Gaputabak na nga. Saan? Celine, sana puno dahi ta. Ay nasan ka nga glibak, Jojo? Dinak man nalilawan. Sa anak amaag. Saan asyak tiluklukwam, Jojo? Kalpasan tinasurok ang makatawan. Nakiasawa maggayam na Isel. Yun damag ko. Ang naragsak dahil tinakiasawaan na. Manalon ka naman lang ang kasawa na. Yung naanos ka kan nagagat. Ibagpay na Isel. Ang naragsak itinakiasawaan na. Yung siya. Sa anak ka naragsak. Dahil siguro ti dosak. Gapoy ti panangikulasay ko kina Isel. Agpababawi ak. Yung naladawan ti amin. Jojo, pinapanaw kung ti katulong. Awan mo't lang aramidem dito'y balay. Iswa, sikalangan timang trabaho iti amin na trabaho dito'y balay. Tapno adamot maitulong mo kanya. Saan kat atapapakpakan kalatan kanya. Magsakit mo tindi ka sa panagsasam kanyak, Celine. Pudno mo, saan ka di? Iswa, saan ka kumamasaksakitan? Taday tat kinapudno. Oh. Sige, may sutik ko lang. Siya akong di mga rami diti amin na matrabaho diti balay. Iti kasta, awan mo't may bagbagam kanyak. Kasta ha? Tapno adamot serbim. Di ko nam siguro. Agbalin ka adon, no siya, ti maasawam. Anya? Saan mo ta kasta, Celine? Sorry, no awan ti maitultulong ko kin ka. Pumayak man pumasyar, anak ko. Oh, apay-aya ka na yun ti yumayo dito balay, nanang. Taktakan nyo lang ti asawak. Madisturbo lang iti aramidin na. Ha? Awanan ti katulong mi. Iso nga ison ti para trabaho kadag iti trabaho iti unag ti balay mi. Ha? Nay, hapay ngay akas tamo tunsilin anak ko. Anya nga hapay? Rumbon lang. Tapno adamot serbi ti anak yo. Saan kat apapakpakan data kanya? Di ko na siguro. Agbalin adon dito'y balay ko. Gaputabak na nga. Ha? Naglaingan ngay. No aramidon nakit din na sugar mami na. Ha? Pudno mat saan ka di? Ay, saan mo't nga itikasta? Balasang ko. Ay na. No, ano tinapatid nga ibagayo? Pumanaw kayon. Tamakadisturbo kayo una yan. Si Line. No, awan napatid nga ibagayo? Saan kayon nga umay dito'y balay? Makataktak kayo lang. Nagalas kayam ti ugali ni si Line. Bastaw ti pa nagsasauna kanyak. Ay, saan mo gayam nga agbibiyag abak ng jay anak ko iti dinada. Tay sumot tinagbalin akatulong na. Ay, agbabawi ako no apay nga isaw ti inasawa ti anak ko. Idintuta ni Aisel
Nagpintasan ti kasasaad ti biyag na. Uray ni Mariaw, nagswerte. Gapaw ta saan da pinanawan. Saan nga agmay-may sayjay balayda. Ay, sana kas kanyak nga agmay-may saak. Kandi nakpayon masarungkaran jay anak ko. Gapaw ta saan mo kano apalubusan ni Silain nga asawa na. Kunak ide no ayaban nak ni Silain ije nagdakkel abalay na agam sa amo gayam. Ayan ya kadinday tao yan napasamak kada kami nga agina. Silin, sweetheart. Agawit ang manbihit. Mapan ko lang sa rungkaran ni nanang ko. Saan ka pumanaw? Dito'y ka lang balay. Ano niya? Ang kahit kulaang mata makita ti kasasaan ni nanang. Saan nga minin nga umay dito'y balay? Sa mapan kumot kitaan. Ha? Rason mo na ang data. Ngam kinapudno na. Kaya't mo ang makita ni Aisel. Ha? Siguro mailiw kan kenkwanan niya. Anya ka din dito sa asawang. At ang asawa na Hazel. Oh, anyang iti mo. No at apay panggap mo ang makisinubyanan kenkwana. Ha? Oray pa'y subyala. Sigurado asan na ko na kahit na Hazel. Kaputan na ragsak itan iti na ti asawaan na. Ka? Umapal ka? Anya kumangit apalak. Gapo, tasaan ka naragsak iti danat? Gapo, tasaan na natungpal ti arapaap mo, apumaknang ka, no siyak ti maasawam? Mapaling ka ti Silin. Husto day tan asang katagulit mo. Mas narumara kita, tasarong karak ni nanang ko. Ha! Patasam ti rumwarita, agsinatan! Anya. Anay ko, nagsakit na talaga ti ulaw. Iyak makabangon nga agluto iti kanag. Ay, nagriga alaki din ti agmay-may sa. Hindi na mo lang aminin umay sarungkaran ti anak ko. Ay, daytoy ka din ti dusak. Gapo iti inararamid ko. Ay, ano ni Aisel siguro tinakiasawaan ti anak ko. Awang kastoy asasadag. Ay, nalaaos ti panagladingit idi ni Aisel. Gapaw iti inaramid ni Jojo. Asyak mo lang tinangsog-sog. Gamita. Ay, nakaragrag sa akin tibiyag na. Idinto ada kami kun ni Jojo. Kaagpaada kami asaan anaragsak tibiyag na. Ay, Diyos ko, sabay ko ma. Tama pakawan na kadagiti dakes ngay nararamid ko, iti kalabas. Manungal daw betul ajak nakit-kita arimwar ni natay. Kastaya, tatang? Huwag narakaw. Kanayon ang nakarikip ti balayda. Din sabay mo ngamin umay sarungkalan ni Jujaw. Padasan nyo man na mapankitaan di tabalay da, tatang. Amangan no damat tandakas anapasamak kaninana nati. Ha? Ay, huwag man ngagpasaw. Mas daawak lang amin. Takanayon ang makitak iti paraangan danukwa. Manungal dawon ajak nakit-kita. Ay. Makapadanag ngagpasaw. Nay, asino nga tati ang tuk-tuk-tuk. Nay, sarungkaran nak nga tati anak ko. Sana nakatrang ka na ita. Sobrang kalatan. Ay, Nay. Ay, pasensya ka na. No, nadisturbo ka. Madanaga na ngayon. Takaslamot dun sa angkarong rumbar dito balay mo. Ay, agiaman nagtaimay ka, Mario. Masakit ang ngamin. Ay, manon nga aldaw adanom lang ti ipapaunog ko.
Ija makabangon nga agluto iti kanag. Ayaw, pa'y kidin ati lutuag. Asos, pinasayat, ipandakalangan ni hospital. Ay, Manugayang mga aldong agsakit ka. ay alamang nga ron, Mario. Kaya po, talaga nakapsot ako na kahit numabalin. Payaman niyo ko mati anak ko. Hindi na mo ngaminin umay sa rungkaran. Kaya pingagpaiso at di nakamutin sarsarungkaran ni Jojo. Kaya po, Mario, ang mababawi ak itan. Nuwapay asaan ani Aisel, tinaasawa jay anak ko. Napay, Mike. Puna man o jay pa ng asawa ni Dudu ti kaya mo. Ay, po. Saan gayam at kinabak nang tipang rokodan iti ayat, Mario. Tapay mo na ako ng tikas natin. Ay, nagalas ti ugali jay nasawa na. Iparit na pa'y sumarungkar kanyak. Kan sumarungkarak ijay balay dap. Makadisturbo akanulang. Tagaday. Ay, kit talaga nga raw asal alasaya ti ugali di asawa na nukasta. Wen, iswa pang hasim ka di, Mario. Paayabam kumaday anak ko. Wait. Di ka ba dalagan natin? Talaga apayabak ni Jojo nga anak mo, itama lang. Pangasim da balubusan na kumamad sila. At da kanon ni nanang ija ospital. Ana, tapno awan mo ti makunkunam. Sige, palubusan ka. Nagyaman ang unay silin. Saan ka kadi sumurot kanya? Saanan? Ado tinaskan nga ramidag ija opisina. Diyak kaya ti mataktak. Silin, mabaling ka titi tumawat iti kwartan. Apay? At akati impadulin mo kanyak, ha, Jojo? Ha? Sige. Tapno di mumut ko na, ikan ka. Amok mada syaklatan tinamnamaem. Pasensyaan na ko man silin. Amumad nga ang trabaho. Kan may sa. At tahaklaan dito'y balay. Gaputa isugat nga runti kayat mo. Ala. Awanin ti adu kaya sao. Ato'y ti daw ato magkwarta. Agawid ka matlaang adagos, ha? Di ka agbayag ijay. Nawatam? Kasi kagaan nagpantay kini nanang Aisel. Agyaman ang klaw na yan. At tinulungan yun ni nanang ko. Anya ti klasim nga anak, Jojo. Apay abinay-mayam ni nanang mo. Apay asan mo man laang mata sa rungkaran. Kasano? Di nakmat ngamin palubusan ni Silin. Saan na kaya't nagkita ta? Anya? Kat, day ti makagapo abay-bay ang magtantiinam. Kasta ka di? Dahito'y sigurong titusa. Gapu iti panangikalang kukin ka Silin. Inkulasay ka kawan ti makagapo. Kinapuno na. Sana nagsaya at ugali din asawa. Di mo ipagati kasta, Jojo. Aramidem ngamin ati pagrabang nga kasmay sa padre di pamilya. Saan kat amang namnama kalatan iti kinabaknang ti asawa. Agtrabaho ka. Iti kasta. At damat bukod mo a kwarta. Ken adagastusam. Saan kat adumaw dawat kalatan iti asawa. Ken saan amabalin apander kalatan ken kuana. Aglalo numay papan iti inam ti saritaan. Agtrabaho ka. Kat sikat imangtad iti kwarta iti asawam. Saan kat asikat iti dumawdawat kan kuana. Oh, ang yaman nakitita pa magbaga Aisel. Kaya't ko ti dumawat iti pamagawan. Iti naramid ko iti kalabas ka. Pagpapaboyak, iti panangisukat ko ka. Yaman niya ang haron. Napasama ka. Yeso, pasensya ka lang man kanyak. Sorry, Aisel. Pagyamanak paigit iti kas dyan ngay naramid mo. Gaputan na amok ni Ramil.
nga iso ti pudno ang mga ayat kanyak. Iso ti lalaki a pudno ang mga ipatpadag kanyak. Kat naragsaka kon iti danana. Sapay ko ma, tamaornos yumadtan ti maipapan kada kayo ka ni Aisel. Iti kasta, agbalin madtan anaragsak ti panagden nayo, Jojo. May saakmet kadagiti rinibo-ribo ana ayat adumdumngeg kadagiti drama dito YouTube. Ket sapay ko ma tamapili yumat nga idrama toy surat ko. Kas maysa nga ama ti pagtaengan, siyak gayam ti rumbeng nga agbalin a pagsangdiran, wenno pagsadagan ti maysa a pamilya. Saan ket asyak ti agsangdir wenno dumipende iti sabali a tao. No apay anakunak ti kastoy, palubusan nakman amang isalaysay iti nagbalin a padas ko. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Lakay, Oh, apay ka di ba kay? ada irik-rekomenda ni Elsie a pwesto ija palengke para iti meat shop tayo. Panagkunakat na saysayat sa ngagpay so umalis tayo ijayan. Sigurado nga adu ti customer tayo ijay ngam dito'y balay. Ay na, saanan ba kay? Napinpintas mo't lang nito'y balay. Adumot ti dumay dayo dito, nga may gumata. Kan may sa, adayo amay mayat dito. Gamin, saan kan nga agabang? Malaksid iti dayta, at dapayin ni mama akatulungan ta. Joel, kayat ko laang mat adumakkel pa'y ko matinegosyo ta. Iti kasta, saan ka na marigatan pa'y ngagtrabaho? Masyak lang nga may sa. Okay ako niti mabirbirukan ti negosyo ta dito'y balay. Bastit laang mat ti maganganan siya ta dito'y lakay. Nasaysayat ko man no alaan tan ti bagbaga ni Elsie. At least ijay. Tada iti sentro. Ada iti mismo a palengke. Wanang agbayad ka iti abang ijay. Oh, di sumot lang. Wan ngam adu ti mabalin na may lako ijay. Sana kasla dito'y alimitado laang. Ngamin bastit laang ti customer. Nalalala. Sige karon. Tadamagag pa'y ni mama. Damagag no anya ti maisuggest na. Lukas na, saan yun nga alaan ti bagbagak a pwesto, Vilma? Ay, saan? Saan mat akayat ni Mama Elsie? Ang apay. Apay, iso ayat ti rumbang nga agdesisyon. Diyak mo, Elsie.
Jak ammo talaga. Ay, sus. No ammom laeng ko ma. No ammom laeng ko ma, Elsie. Apay, saan ay amabalin ada kayo nga agasawa tag desisyon? No siya, kabaalak. Ngam no ti asawak, saan? Ni, saan mo't amabalin ti kastaa? Agasawa kayo. Ada kayon iti husto atawan. Lakay ken bakit kayon? Saan kayo matan a teenager kini Joel? Ay, day takot nga rod, Elsie. Ang jakon nagtagtagari. Ngamin, jak kayat nga pa kami nga gasawa. Anya kay nga rod kansyak mat ti babae. Agtong palaklatan ay ti kayat ti asawa. Saan aga puta babae ka kat agtungtung palkalatan iti kayat ti asawam? Kasanungay ni ibaga na agtumpwak kayo iti rangkay. Tumpwak ka mat, kasta ka di? Ay, kinapudno na, Elsie. Marigrigatan akmatan iti kastoy a sitwasyon mi. 5 atawon min nga agdenden na kini Joel. Ang amom ka di, apati brand ti gatas para kadagiti anak mi, kat masapul at na maagan na pay ka ni mama. Anya? No, agsakit dagiti anak mi, ni mama laang ti adda karbangan na amang tad iti reseta. Mas patyan na ni mama ngam iti doktor. No may papanmat iti kwarta may bad budget kadagiti kasapulan mi iti balay, nasken adamagan mi pay ni mama. Mama amin. Ni mama amin ti rumbang agdesisyon. Kasta? Ay kat sigangay. Anya nga rod ti papel mo iti pamilyam. Ay kat awan ah. Agtungtong palaklaang no anya ti ibaga ti ina ti asawak. Oh, anya day tabakay? Uniform ni Kylie lakay. Ha? Agiskwelan ti anak ta, dua alawas manipod ita. No kasta, na-enroll mo nga roden ni Kylie, bakay? Wala kay. Excited nga rodan nga giskwela. Guyod-guyudan ng tiginatang ko abag na nga dapilid na. Kastaya bakay? Kasla ka aro lang deti sikog mo pa, iti noon ng anak ta. Ita, ag-eskwela. Naku namon lakay. Joel? Mama? Joel, hijo. Oh, mama. Nakasaritak ti maestra nga anak ko iti bunyag. Oh, ni ka di Jenny, ti dakta kamatan niyo, mama? Wan, kat naamuak nga iti private school kayam ti pangisursuruan. Gusto ka di, mama? Apay no ijayulangan nga i-enroll ni Kylie. Kinapudno na, kinasarita ko ni Jenny. Imbagakan ko na nga isupay laang timang kita iti apo ko. Total, ijay mo't laang gayam amang isursuro. Kasla na saya at sakit yung agpaiso da ita anak ko na ayo, mama. Ang mama, na-enroll ko ni Kylie. Ah, sa dino? Iti public school, mama. Iti pagadalan nga si Digmat laang dito eh. Ayaw nga agpaiso ba kay? Apay, di mo ka di dinamag ni mama. Sakbay nga in-enroll mo ni Kylie. Ha? I-transfer mo lang ta diti private school ti apo ko, Vilma. Total, mabayag pa'y mo ti klase da. Ang mama, adan uniform ti anak ko. Mano ayaday ta ay uniform tabayadak. Mama, Saanan, mama? Sana ba? Inton bigat mo't lang. Ipa-transfer ko ni Kylie ti private school. Joel, Baita kat ti magpagakpay lang idiken ka anak ko. Ti amok met, kat itita mo lang akas jay ti asawam. Ang aging gagayap ita, saan pa'y lang nga nagpalpaliw ni Joel? Napagpaglan pa'y lang gayap ang amas boy. kasladyak nga rudan kabailan pa iti aganos tatang. Ay kat kasaritam at asawam anak ko. Agsarita kayo itinalabat kini Joel. Ay na, namin anukon nga inaramid day tatatang. Ang amti kanayon na nga ibaga, kat awan mat kano ti dakas na, nusurutan mi ti ibagbaga ni mama. Ngamin, husto mat kano dagiti desisyon na. Ti saludson. Asino ay ti asawa na? Tatang, Da kayo tagasawa. Isuad na kayo nga ron kumatirumbang nga desisyon para iti pamilyayo. No da kami anagan-anak yo.
Limitado langan dagiti banag. Aron ba nga pakibyangan mi? Kaputan nagpamilya kayo matngarunan. Anya nga tayo ti rumbang nga ramidag tatang. Panagriknak kat nabambanog ako ni ti kastoy a sitwasyon mi nga agasawa. May turan mo ka di akasarita ti katugangam. Ha? No kabailam akasarita. Aramidem. Kasaritam itinasaya ti katugangam manak. Apay, Vilma. Mama, mabalin kayo kadi akasarita? May papanitian niya. Amo yung mataris respetuan kayo. Saan kadi? Awanan ni nanang ko. Iso amanipod idinagnobyo kami ka ni Joel. Aging ka nagasawa kami. Imbilang kayo matan kaspudpud no nga inak. Napatag kayo kanyak. Ang adamat ng bukod mi a pamilya ka ni Joel. Ti kayat ko kuma. Sursurun matan ni Joel ti agdesisyon na bukbukod na. Okay. Iso na lang. Tanukas dyan nga daramidan mi a desisyon. Ti kayat na kat ikonsulta mi pa'y kada kayo. Kat, anda ka di dakas iti dayta, Vilma. Awan matkit di mama. Angam no mabalin. Diyak kumakayat amay ruam amang namnamalatan kada kayo. Kasla di na ngaminan maarami na nasaya at ti responsibilidad na. Kas may sa padre di pamilya. Nang runa dagiti napapatag a desisyon. Ngamin da kayo nakanayon ti pagtartarayan na. Ti kanyak laeng mat. Adan bukod mi a pamilya mama. Isu ati kayat ko kuma. Da kami lata kumanteg desisyon para iti binukal mi a pamilya. Nagadupay lang nga palpalikaw mo. Nagadupay lang nga imbagam. Kano ti kayat mo lang mat nga ibaga kanyak. Kat man nakibiyang kan pakialamera. Saan ka de? Saan mat nga iti kasta mama? Boston. Agam tapno di mo mat ko na. Sige. Pagsasaritaan tayo da iti abanag inton sumangpat ti anak ko. Kita man, no maiturad mo tayag sao-sao iti kasta, no nakasango ni Joel. Mama. Daytoy ti tanda na, ma. Siyak ti na ti asawam. No jak insiko ken inyanak ditoy abiyag. Awan kumamat ni Joel nga asawam ita. Nagpuskol ki di ti ropam amang ibagbagay ti kasta kanya ka. Apay, naisagmak kayo na ya. Gapo ka nagiti desisyon ko. Mama. No saan aga po kanya? Amangan no awan tias asikasuam a negosyo ita. No saan aga po kanya? Amangan no nakakaasi kayo ita agraman nagiti apo ko. No saan aga po kanya? Amangan no saan makastrak iti private school ti anak mo. No saan aga po kanya? Abangan, no sang kasapol, sang kasakmula ang timatmat gadanyo nga agasawa. Gaputa awan mat amuyo, iti panagpamilya. Apay mat ngamin ang masapul kay bagam tigas jay ni mama. Pasensyakan, Joel. Pasensyakan. No jakon imbaga kan katipan nakisaritak ka ni mama. Amok ngamin adinak palubusan ang makisarita ken kuana no bilang. Ang awan mo ti intensyon ko amang pasakit ken kuana. Wen, ngam napasakta mong tiriklana. Amom ka di, ngagsangsangit itay kabayatan ti panagsarita mi ti cellphone. Anya ka ka ti Vilma. Awan ka din respetum itinak, ha? Apay, anya ayan ti parikot mo ken kuana. Joel. Pag-imimunam ka din ni mama, ha? Saan mo't nga iti kasta, Joel? Di nak ngamin maawatan. No maipapan ka lagi ti desisyon. Talaga nga ikonsultak pa yung umuna keng kuana. Ngamin, dakkel ti panagkalag ko keng kuana. Kan amok nga amuna no anya tinasaya at para kadata. Joel. Pang-aasim, Vilma. Di ka kuman kumuntrapay. Amumait adakkel ti utang anaimbag anagam ko ken ni mama. Anyangay kuma, no denggan tamat dagiti opinyon na. Awan magdakis na, no tong palenta dagiti bagana. Saan ka di? Katsyak. Kasano akmat nga rudan, Joel? Anya ti papil ko iti daytoy a pamilya, ha? Maumuma akon iti kastoy a sitwasyon. Kanayon lata na siyak ti agpakpakumbaba.
Kanayon latan asyak ti makisamsama. Joel, asawa nak. Agasawa ta. Iso adata nga rod adwa ti rumbeng nga agdesisyon para iti pamilyata. Saan akasta kanayon naklatan nga ititsapwiraan. Sursurwam kumamatan ti tumakder ka dagiti bukod mo asaka. Saan kan nga ubing, Joel? Gusto? No di mo kabailan ti agdesisyon asiksika. Agpili ka. Siyak, wano ni mama. Panagkunak ket husto ti asawam, iho. Auntie Rowena, Pamilyado kan atao kaanakan. At dan asawam. Basit man wano dakkel a desisyon dayta. Awan daddo mga agdesisyon no saan ada kayong agasawa. auntie, No para kanyak. Awan matkit di ti parikot. No ibaga mo no dawatem ti opinyon ti inam. Agam sakbay nga aramidem dayta. Rumbang nalaeng ko mga agsarita kayo pa'y nga agastawa. Kat no anyaman ti saan yo apag kinaawatan, wano saan yo ama desisyonan, mabalin nyo matan adawatan ti opinyon kadagiti dadakkel yo. diya ka mo, auntie. Diya ka muna niya tirumpang haramidak. Joel kaanakan, respeto mat dagiti desisyon ti asawam. Angam, auntie, kasanon ni mama. Diyak matkat amarit na na asaanin anapatag ka na kami. Iho, masapul nga awatan na matan ti kinapudno nga dan asawam, at dan pamilyam. Iso arumbang nalaeng ko maapalubusan na kamatan ama isinaken kwa na. Iti kasta, masursurum matan ti tumakder ka dagiti bukod mo asaka. Ken maysa, saan mat nga agnanayon nga dati inam dita abang kadkadwaken ka. Saan ka di? Kinapununan ti. Mabuti nga lang mat ngagpito. Isotap nga makasigurado ha. Talagaan ni mama tinamnamahal. Ngamin, amok nga amuna, lo niya tinasayaat para kadami. Joel, iho, di ka kumaagbutang. Di ka kumaagbalin analupoy. Lalaki ka. Sika ti padre di pamilya. Sika ti leader ti binukal mo a pamilya. Ken maysa, normal laeng ti agbidot. Okay laeng ti agkamali ka anakan. Ngamin, parte ti biyag dayta. No nagbidot o no nagkamali ka, aramidem dayta nga inspirasyon mo, tapno makaramid ka iti napimpintas, ken nasaysayaat para iti masakbayan ti pamilyam. Isu ano siyak ti sika, siya kun amis mo ti agkid daw iti pamakawan ken ni Vilma. Vilma, bakit? Sapay ko mata mapakawan na. Aklunak, amanipod at tanpuot ko. Talaga anang namnama akon kin ni mama. Panagriknak kaming kat agbidutak no siya klaring desisyon. Panaganyak kaya tamo pasama. Nang runa kat saan lang asyak ti mapiktaran. No di kat mairaman ka, kasatamat tandagit anak ta. Namiris ko nga gusto ka. Pamilyatan ti masiknan iti daytoy. Katrumbang na laeng adatatag desisyon. Rumbang na laeng asika ti dengga. Kaputa si kakit nga rod asawa. Pakawanan na kumabakit. Diyak may karing agbaliw na dagos di amin. Angam ikarit nga aramidag amin nakabailak. Tapno agbali na karesponsable a padre ti pamilya. Ba nagapagyamanak unay, Joel. Kamaudyanan na. Naawatam matlaangan ti kayat ko asawan. Siyak tirumbang agyaman, bakit? Ngamin, inpakaawat mo amin dagito'y kanya. Agyaman ak unay kan ka. Bakit? Mama, sapay ko ma, tamawatan yung timbaga ka na pagsaritaan mi da asawa. Kayat mo asawan. Basol ko pa'y nga rod, ti pan nakibibiyang ko itibiyag yung agasawa, kasta ka di Joel. Mama, saan mo't ngiti kasta? Tilang mo't pagimbagan nyo ti pampanunutak. Ngamin, diyak kaya't nga agbidot kayo kadagitagbalin a desisyon nyo.
Ita, siyak pa'y gaya man ti dakas. Siyak pa'y gaya man ti akin basol. Mama, awan basol yo. Siyak tinagbasol. Ngamin, jak ka ba ilan nga itakder ti pamilya? Babaan iti bukod ko ang sisyon. Siyak ti padre ti pamilya ti pagtanga na binugay ko. Isusapay ko man, tamaawatan nyo ti obligasyon ko, mama. Kas amaken asawa. Amang itakder iti may sa pamilya, adyak mangnamnama kada kayo. Oh, Mama, sapay ko ma. Tasan ngagsakit tinakam yo. Payanda kami pailangan kumakin ni Vilma. Ngagdesisyon para iti pamilya mi. Payanda kami pailangan. Iti kasta. Masursurok mutten ti tumakder babaen kalagiti bukod ko asaka. oh. Adakan ka day tayo. Mawatak matkit di ti kayat mo asawan. Sa bagay, adamot kit di agbay subitot ko. Jagmutan na pupuutan ang nalabas gaya muntipan na kibiyang ko kada kayo. Rumbang nalaang kumangay nalalayan ka lang kadagiti desisyon mo. Pasensya ka na ko. Sabay kumata mapakawanak. Kastamutan kin ni Vilma. Bayan nyo, manipod ita sa anak kon ang makibiyang pay kadagiti desisyon nyo nga gasawa. Mama, Angam kanayon nyo kumaalaglag ipaan, nga adda aklang ditoy, no bilang takasapulan nyo titulong ko. oh, ay na. Agyaman ako na mama. Agyaman na kiti pan nakaawat yo. Agyaman na kiti amin na sakripisyo yo para iti pamilya mi. Ipatpatagda kayo unay-unay, mama. Oh, Kityak tumauma, ngagyaman kada kayo. No addaman rumba nga pagyamanak, daytoy ket ti panangted, wenno panangisagot ti Dios kanyak iti man nakaawat nga asawa. Ngamin, di nakbasta sinukuan nga oray nagdakkel ti nagkurangak iti pamilyami. Ita, makunak amas nagbalin akon a responsable iti pamilyak. Maararamid kon dagiti pagrebengak kas maysa nga ama ken asawa iti maysa a pagtaengan. Nasursurok metten ti agdesisyon babaan iti bukbukod ko. Ket no jak makadesisyon, pagsaritaan mi nga agasawa. Daytoy man ti padas ko ajak to pulos malipatan. Toy pagayam mo, Joel.